Hasteni joto lukurokno te dofarokno te jaiti rokno balai belai khe kha kam ya faro te khuloma ya faro sini khanani sal abo yoda IPFT Central Executive Committee boni 14 Foundation Day abo celebrate khlaijak nai khanangkha 16 February 2026 bonorogei sini yoda IPFT Central Executive Committee rok balai preparation nalai tongo je taklai 14 Foundation Day of Central Executive Committee yoda IPFT ni abo khumulungni Nuai Auditorium Hall aro khlaijak nai so bonorogei ang sini IPFT ni joto sini respected leaders tei IPFT ni tipraleni andolono joto sini tipraleni sengkra rokno ang kobo mungnarogo khanani yoda IPFT ni foundation de abono sung colorful balai naithok tei balai keseng balai masang khlaiei aboni program na successful khlainani bagai sini parents organization IPFT joto leader na chungcho balainai tei division committee ni sini joto parents organization IPFT tei sini brotherhood organization tongo IWFT TNEA tei IMW Atisa jeng centrally tei divisional committee nongoi bahaino jeng joto mansak khanani sini o yoda IPFT ni 14 Foundation Day ni celebration program no jeng chobalainai jeng colorful successful aboni program no khlainani bagai jeng saimano yoda IPFT 2011 16 tarik February o songchajago achayo taklaibai hingkai 14 bochor kanai subonorogino yoda IPFT achaimani bini reason ongkha IPFT ADC amchaina tuyoi separate state demand hakeba choba khlaithanibo movement khlaithanibo IPFT parents organization no jeng IPFT ni backbone nongoi sikla bodolni fanbai khlaiei chobanani bagai so aboni bagai laithangjakni jorabo jeng kwbangma yoda IPFT ni movement yoda IPFT ni contribution yoda IPFT ni struggle aboni bisingtino jeng tini all India base sara Bharat borshoni boroni thanibo je jeng Tripurani 19 ta community 184 janani rajani bongsorok tini boroni identity ni bagai ADC na base khlaiei sexidol area na base khlaiei separate state Tripuraland ni demand Tripuraland ni movement Tripuraland ni andolon tini khlailai tongo honai all India ni borok bo tinibo saimano so aboni bagai sini movement sini nahormung sini ideology abar short time ni bagaiya sini permanent solution abono jeng achieve khlainani jeng thinango bahaino in future bahaino jeng teibo samungma tanglainai teibo jeng movement ma khlainai teibo jeng chaba ma khlainai so aboni bagai ani personally ang joto sini party ni te brotherhood organization ni joto adong rokno abono kobamung tongnai khanani yoda IPFT ni 14 Foundation Day ni celebration program 16 February 2026 ni abono jeng jotono chaitok laimani chaitok laiei jeng abono colorful successful a program na jeng khlainani bagai jeng jotono chobalainai jotono hambai yoda IPFT aiglok thong IPFT aiglok thong sini Tripuraleni imang dakti dakti mukthang ong thong hambai